نامه پاولوس آج تیتوس ره بشا یکمین. جه پاولوس غلام خوده و شاندیه عیسی مسیح جبو باوریا بجارتین خوده و زانینا راستیا بجیانا خدایی و گریداییه از حاتمه گازی کرن. او جهویا جیانا هر هیته. خدای که دروان ناکه جبریا دستپیکا دمان و جیانا هر هی سوز دا. او دو وقت خوده به دانزانا پیوا خواه اشکره کر. لگور امر خلاصکار ما خوده خدمتا بلاف کرنا و داخویانیه به اولهی جمن رهات داین. جتیتوس ره یک دباوریا میا هفپارده کری من راسته کرم او آشتی جباف خوده او جخلاصکار ما مسیح عیسی لسر تبه. من جبو و یکی تولگیریت هشتی داکو تو که ماهیان سر راست بکی وکو من جتره گوتیه تو ده هر باجاری ده رسپیان راکی. دوی رسپی به قصور به. میره جنک تنه به زاروکین وی باورمند بن و ناوی وان به بیادبی و به نگهداری در نکتبه. چمکی چاودیرکی که شهنه خوده به دوی به قصور به. خود در نخه پیش زو هست نبه نبن دست شرابه به نزوردار به لپی قزنجا نراست نکوه. لی دوی میوان پرور به خیرخواز به سرگرام به داد پرور به پاک به بکار نفسا خواه جدل و جان وکو حاتیه هینکرن به پیوا دلسوز و گریدایی به داکو هم ده هینداریه ساخلم ده پروردکار به و هم جی بکار شاشین این کل همبر دردکوین درو درخه. گلک مروین سرحشک کلکلو و خاپینوک شیهنه. به تایبتی ین کو جناو جهویان هاتن. دوی وان بگرتن. چمکی او جبو قزنجا خویا قریجی تشتین که دوی نین هین کرن هین دکن و مالان به تواهی خرادکن. یکی جوان پیغمبرکی وان گوتیه گریتی هر گاو دروکارن جناورن خراب و ترالن خورانه. او شاهدی راسته. جبر وی یکی به حشکی دنگ خواه لوان هلده داکو او ده باوریه ده ساخلم بن. تو گوه خو نده چیروکن جهویان و امر وان این کو راستی رد دکن. جپاقجان ره هر تشت پاقجه. لیج نپاکان و بیباوران ره تو تشت نپاقجه. هم هشه وان و هم جی وجدان وان نپاک بویه. به اشکرهی ده بیجن که او خده ناس دکن. لی او بکرنین خواه و انکار دکن. او لوتینه نگهدارن و جبو هر کار قنج بیکیرن. نامه پاولوس آج تیتوس ره بشا دیمین. لی حچی توی چل هنداری ساخلمته توی بیشه. جزلام امپیر ره بیشه بلا ده هده خود بن. گران و سرگران بن و ده باوری حسکرن و بهین فرهیه ده ساخلم بن. به وی آوایی ججن امپیر رجی بیشه که بلا او ده کرنین خود حرمتکار بن. بلا نبختانه بکن و نجی ببن بندست شرابه. بلا یا قنج هین بکن. به وی آوایی بلا جنین جوان تربیه بکن. که جمیر خواه و زاروکن خواه حز بکن سرگرام بن. دل پاک بن. مالا خواه باش اداره بکن. قنج بن و بیا میر خواه بکن. داکو چیری پیوا خوده نیه کرن. به وی آوایی شیرتان نخورتان جی بکه که سرگرام بن. ده هر تشتی ده جبو کرنین قنج ببمیناک. ده هین کرنا خوده درست و گرام به. بلا تو کس نکاره رخنه لپیوات بگره وساکو ین لهمبر منه شرمی ببن و تشتکی خراب ایکو لسرمه بیجن تو نبه. جخلامان را بیجه که بیا آقاین خو بکن و ده هر تشتی ده لوان خوش بین و برسوا وان ندن. ندزن دلسوزیه که تام و باش نشان بدن داکو ده هر تشتی ده هینکرنا خلاصکار ما خوده بی خملاندن. چمکی
kerema Xwedê ya ku ji hemû mirovan re xilasiyê tîne xuya bû. û me perwerde dike ku em nepakiyê û xwestekên dinyayê red bikin û rast, sergeran û bi tirsa Xwedê li vê dinyayê bijîn. û li benda hêviya pîroz û xuyabûna rûmeta Xwedayê mezin û xilaskarê xwe İsa Mesîh bimînin. Wî xwe ji bo me feda kir da ku me ji her neheqiyê rizgar bike û ji xwe re paqij bike û bike gelê ku ji bo kirinên qenc bixîret e. Bi hemû desthilatiyê van tiştan hîn bike. Wan bişidîne û bala wan bikişîne ser sûcê wan. Bila tu kes tekêm nebîne. Nameya Pawlos a ji Tîtos re, beşa sêyemîn. Bîne bîra wan ku desthilatiya serok û hikûmetan qebûl bikin. Biya wan bikin û ji bo her karê qenc amade bin. Bila çêrî kesî nekin, şerûd nebin, nerm bin û ji hemû mirovan re berbiwêr bin. Çimkî demekê em bi xwe jî bêfêm, neguhtar, xapiyayî, xulamên kêf û xestekên cûr bi cûr bûn. Me jiyana xwe bi xirabî û çavnebariyê derbas dikir. Her kesî ji me nefret dikir û cênika me jî ji hev diçû. Lê çaxê ku qencî û hezkirina xilaskarê me Xwedê xuya bû, wî em ne ji bêrkirinên rast ên ku me kirine, lê li gor rehma xwe em bi şûştina ji nû ve çêbûnê û bi nûkirina Ruhê Pîroz xilas kirin. Xwedê bi destê xilaskarê me İsa Mesîh ew Ruh bi zêdehî bi ser me de rijand. Da ku bi kerema wî em rastar derkevin û li gor wê hêviyê em bibin wêrisên jiyana herheyî. Ev peyv dilsoz e. Ez dixwazim ku tu li ser van tiştan rawestî, da ku yên bawerî bi Xwedê tînin, giringiyê bidin kirinên qenc. Ev tişt ji bo mirovan qenc û bikêrin. Lê tu xwe ji devjeniyên bêaqil, navnameyên malbatî, şer û pevçûnên li ser şerîetê dûr bixe. Çimkî ev bêkêr û pûç in. Piştî ku te carek du caran şîret kir, xwe ji mirovê cudaker dûr bixe. Tu dizanî ku yekî wiha ji rê derketiye, gunehkar e û wî bi xwe sûcdar derxistiye. Gava ez Artemas an Tîxikos bişînim ba te, bilezîne da ku tu bêyî Nikopolisê ba min. Çimkî min biryar da ku ez zivistanê li wir derbas bikim. Xîret bike, Zênasê qanûnzan û Apolos birê bixe, hay jê hebe ku tukê mahiya wan nebe. Bila yên me jî hîn bibin ku xwe bidin kirinên qenc, da ku ji bo hewcedariyên pêwîst bikarin bidin û bêber nemînin. Hemû yên ku bi min re ne silavan li te dikin. Silavan li wan ên ku di baweriyê de ji me hez dikin bike. Kerem li ser we hemûyan be.